Happy Monday! Welcome to Sincerely Carolina. First of all, me quero avisar turhende bom simang. Me espero que o weekend tawa nice. Di me super nice. Me não sei se você pode me tan, pero me tem summer camp so agora aqui me tem full super nice tan. Yes. Bom menino, na Sincerely Carolina, we meet very special guest. Pero para mim, esse me que acorda tur rende com o podcast aqui é possível, daqui na Soppy Mix Studio, Swing Masters, Subway e of course na meus sponsors não que tá Always, Pro Frame e Lindy Boutique. Pero sim, maneira me tá pensando. Eu me super special guest, é persona me admire e não passou me biased. Pero, nós sabemos que meu irmão morreu de mais grande, nós não devemos mencionar young idade, ok? Pero, nós sabemos de creative lifestyle, e nós sabemos que não de meu irmão morreu de ser response, você follow me, você está comigo a share, seu booking não hobby viaja, pero sim, nós sabemos tiki mais de não disse book, pero kung subida to ziteray, tanto kung para logra pata, a creative person, e lead a creative lifestyle ko iting. Hi, Days! Hi! Yes, nos escuchamos. Awesome. So, Days, no to den studio, me te quiero pasar por agua que sei. Desiree viva na Holanda. Pero, Days, please introduce por mes. Nos vai papia English. Ave compare palavras em holandês, provavelmente. Pero sim, introduzir por mes. Orata sina. Anto sina turhende hayasaki ang bata. Ja. Bueno, mi é Romani mais grande, dus inderdaad. Mijn naam is Desiree Span. Ja, eigenlijk met dedicatie durante die dia como juffrouw de school, met het tragen naar een middelbare school, met het doen Engelse les op VMBO, met de kerk te staan en VSO. Aantal ja, van kinderen, dus die moeten die dus doosjes 6 jaar, die basis tot dat is het theoretical level. Aantal ik zei dat die ja mi ocupación durante el día, ando de mi tiempo libre, ando anoche mi dedica mi mes aan mijn schrijverschap, dus mi een author, y mi specializada in romance genre, dus mi schrijf liefdesverhalen, dus romantic novels, mi purba paturmi romance novels, dan ting un message di no solamente amor, pero también un message de familia, anto como pareja, como te influencia bo amistades lang of bo familia ronti bo. Anto ja, sempre met de purba die hinga de mi verhalen en toch aspecten aan die andere cultura, se tambe met Azië, aangezien ja, met tambe ta bini die in ieder geval Hollanda, anto Caribe. Dus se ta kosten kumita ja leuk pa mi hinga ding mi verhalen lang. Anto den banda den chiquito mi te gusta pinta también un curso mi estaba así hobby intensief den pasado mi estaba trami mes schilderijen aan con mi mes paintings nang anto pero últimamente mi no ha dedicado mi mes hobby más na estate anto también den banda mi ta project leader di Dendron Television tuta un Dendron Multimedia Center con nos signa nos middelbare school. Anto enanang mita guia leerlingen nang kuta doe mee eta een extracurricular activity na schoolse activiteit waarin ons sabisa kinanang anto mita facilitanang ding hasi opnames die kijken een lokale nieuwsartikel of ja película chiquito nang of un evento kuta bij ting na school of ding community enanang anto nata die interviews, dat tipo de cosas, anto enanan met eigenlijk como producer en director. Dus ik denk chiquito dat ik was nang po eigenlijk met de dedicami mes nete. Awesome Days. Hopi, dank je per introduction. Met keren ko het tiki duidelijk ko ding nos genetics nos gusta multitask. Paso. Nos hinka nos mes de yen cos que nos está leuk, pero met keren het importante también así nos stay happy, right?
Deis, conta-nos um tique de trajetória, growing up, anto com ba chega na Kinang, ba studio pro me, ba trabalhar um tique de NC, ba viver na México, depois ba switch, conta-nos um tique de, how it all started, anto onde ba tá agora aqui. Ja. Bueno, helemaal vanaf het begin, dus mijn naam is naar Holanda, anto ik dat is 5, 6 anos. Minha ouders na decidi para motivo de trabalho limitado não sabia a fo, então me tem possibilidade de viver na diferentes países, voornamelijk na South America, na viva Venezuela, Ecuador, Trinidad and Tobago. Depois me acaba na Curaçao en nalang had hij eigenlijk mijn middelbare school. Então, ja, ora me estava klaar, me tinha a choice para me bij Amerika. Of me bin Holanda para studiar, então, ma kies toch ervoor para me bin in Holanda, então, we te de momento a choice para tota ja bota young, dus die tour bo amiga nang, para decidir de bin in Holanda, bota bota volg nang, bota assim, né? Plus me in família que nana, bo mesa tante Carla, Dus, shout out to tante Carla. Sim, dus shout out para tante Carla, inderdaad, então, ja, bota young, dus bota ja, na me bij toch caminho, bota que hende voor teaching post me por kom bij haar terecht of zo. Dus als je maar die bini Holanda. Anto, ora maar je Holanda, de bijvoorbeeld ik promet 3 luna lang, maar had je een opleiding die eigenlijk nota wat passe kan niet at all. Niet als commissar naar Holanda studiando rechten, dus law. Anto, ja, después de 3 luna, me realizar mi mes con no, está que nota para dus me had orientation, anto periode maar die had een aja die Engels, anto me haal me propedeuse toen der tijd, de English language and literature. En toen me dat een keuze voor optie de essay of hasi een andere koos, anto ja gewoon toevallig me atopa opleiding die film, met een filmkunde, dus wat film, pero también theater, denk je. En uiteindelijk haal ik masters in film and theater sciences. En ora kom ik wat klaar. Ja, na Holanda is een mundo redelijk chiquito, no? Na Hilversum, dus niet aan voor die trabajo aquí nang, pero no leuk. Dus niet dat ding eigenlijk opportuniteit die er bij afvoer. En toen maakte ik een stage naar Mexico. Eigenlijk prometheus in Amerika. Dus ik was in back en toen maakte ik stage naar Mexico. En na Matraha een jaar ongeveer, of in ieder geval 8 of 9 maanden, bij een lokale omroep voor die setting. Dat kon se llama TV Azteca. Nou, het trouwens een novela, que tipo de cosas, nee. Sí, esta es concurrente por de Televisa. Sí. Entonces, me atrae a Monterrey TV Azteca, entonces me atrae en Arandeng también el production to graphic department. Y nos estaba trabajando para un programa que se llama Entre Chavos. Entonces, más leuk is, me bijvoorbeeld het programma estaba trabajando, el host estaba mucha, entonces el temas estaba tratando dirigir a mucha, ongeveer voor 5 maquinaria entre 2 e 6 anos. Dus, me traja casi un año en Nana. Entonces, ya, era mi stage, bijvoorbeeld, mi año de stage acaba, pero, me a conocer un gente, entonces, me vine en Holanda back, entonces, love was in the air. Dus yes. Sí, acaba mi opleiding aquí en Amsterdam, después me voy a Mexico back. Entonces, me viva un paar años, dus de keren 2 jaar of 2,5 jaar, me viva en aan. Entonces, de tiempo me traja naar een casting agency. Dus me estaba te buscar actors and actresses para trabajar para diversos, eigenlijk para turcos. Dus die propaganda, tena, rol chiquito de película. Entonces, in the meantime, también me estaba te doen les die Engels. Entonces, así eigenlijk mi rol ding e vak también die doen Engels. Dus naar Mexico, mi inglés está bon. Entonces, no de manera na Basta na Aruba, kung parsa ko lang, kung bumit serving act, bo papel, bo diploma, pa bo po doon na Engels. Ay nanang tamas mo, okay, bata domina idioma, anto dan is it good? Sí, let's do this. We take what we have.
exactly. Dus mi a een rol zo erin. En to oraku, maar bini Holanda back. Het was een hoop moeilijk van mij een trabajo ding, multimedia. Dus het was heel moeilijk om een baan te vinden. Dat ding TV-sector. Dus mi a eigenlijk traha voor een periode kortico ding een uitzendsbureau voor visa. En entretanto, mi a had een omscholing en toen mi a haal mi bevoegdheid met een visa van mi doen een les naar Hollanda. Dus ik zei eigenlijk in het kort hoe het allemaal is gekomen. En toen, mi amor, mijn ponesi naar die Mexico, en volgens mi in Hollanda. Nem me quero apuntar trabo. Conta-nos de happy ending aí também. Sim, dus mi amor a seguir mi aqui na Holanda, então, nossa casa, então, ela está meio bastante sucesso aqui na dentro do trabalho, ela tem bom trabalho aqui na. Also, zo eigenlijk inmiddels zijn we al 15 jaar verder. Dus nog steeds baak in het tempo aan, meeting mi dos junang, anto mi setting ik gelukkig mi pora traha dus mi ta doen les, pero mi por traha na mi school mes, ding ik was puntame me assim ja pe, dus traha pa television, que tipo de coisa me assim, né? Anto, de mi spare time, then I'm a writer. Yes. Conta-nos de esse, porque misa, obviously, que essa aqui tá algo que hobby tempo acaba por outra gosta, pero step para decidir de bisa, ok, me também escrever para get published. Então, en me quer que generam que tem um mundo de escrevimento, de book, etc. Saco é não um mundo fácil, é very competitive, o genre também é genre hobby competitive, dus kung ba toch decidi ko mi tabay take my hobby to the next step and to decidi ko mi tabay hasi manera un job, no? Bueno, eigenlijk ik was ook commissar door die mi amor die lesa. Dus ik ben echt een fervent reader. Dus hentero mi ta lesa, that devour one novel after the other. En op een gegeven moment lees een boekje en toen kutaba een hype mais grande mesmo, rond mundo, então não vai mencionar enorme, pero ora mais lees een boekje me di, você não? Me te quero me saber qual é a coisa aqui, porque me tem hobby, porque a criatividade, me te gusta, ter storytelling aspect, então durante de mim estudio na die film en theater também, você há vakken na of colleges, mas não sabia, tu tem que ver com writing and storytelling and screenwriting, dus me ayega de escribir do passado, acaba. Correcto. Então me tem hobby ideia, então você kleine scripten voor filmpjes en dat soort dingen, então mas a cultura me costa de tempo que me estava passando me diante. Foi mais tempo me tá canarando com verhaal de minha cabeça. Então me vai aqui gewoon. Então você bota começar, então é de maneira quase addictive, para sim, você bota dentro de flow de escrevimento, bota dentro de então bueno, to stop te oro quando chega e punto que bota bisa, bota satisfied. Precies. Nou, op een gegeven moment, aí chega na fase que mais que the end, então ela acaba, então ele me diz, fica você, então me alaga mi sister-in-law, que também tá gusta, lesa mais hobby mesmo, mas ela ele ele me diz que ne diz para o outro rende, você, lesa então do nada opinião. Anyhow, me diz que ne bom, você tá eerlijk, sim, passou. Sim, não passou nossa família, não, tá eerlijk. Ik wil mensen dat eerlijk zien. Anyhow, ela get back to me, I don't know, a week or two later. E dico mi days, mi allora. Ok. Dus, sì, ela gusta le más happiness. And e dico mi, you've got to switch it here and there. And to un par pita cos, pero e plot, and characters man, and ela me sabe, bom mestre, happy algo que fosse aqui. Dus, nou, dus ik zei, adonami, eigenlijk, het push para mim, ting maneira confidence, com de maneira, ok, hier moet ik iets mee doen. Correct. En dan maar começar a buscar, gewoon via internet, naar Google, letterlijk.
verschillende editors, por manera, objectively, manera, no solamente correct your mistakes, pero también donavo een opinion. Anto, maar kom in aanmerking toen guy die Chicago, ella llama David Arisa. Anto, también promehende, bisa ku nota bias, ku alesa, buki. Anto, también que da hopi encanta. Anto, también amane sigi push me para me publish it. Anto, eu nadrente tiki asini via den mundo. Anto, uiteindelijk ni tambe experience manera abo a mencionar acaba com moeilijk está para renta überhaupt den mundo. Para sombra nota manera, bijvoorbeeld aqui na Holanda, bota acerca publisher direct. Anto bota manda na manuscript, anto nanta eigenlijk beoordeeld. Dus nanta bisa, okay, we would like to go further with it, and then we'll correct it or edit it or whatever. Of nanta bisa, no, this is not a cup of tea. But ik moet gewoon otro gente. Maar na Amerika nota funciona así, nee. O mister di un literary agent. Okay. Dus dan moet je but ik put so literary agents que vai represent bo, mas costo deportista na, você scouting, anto acaba botar manager, and the manager também é negociável com o centavo. Wel, schrijverswereld voor nota 1-op-1 te vergelijken, pero el literary agent tabira bo representative, anto esta is zo'n kuta by shop voor visa, kubo manuscript na verschillende agencies publishing agencies para waxing na geïnteresseerd. Anto is fase 1 meestal masha moeilijk mes, porque mensen die miljones y millones die schrijvers, dus para hanya hende kuta, no solamente interested, pero también putting the time and to do it. So yes. Y bota novo, dus bonoting algo pa correcto. No. Dus uiteindelijk na Amerika new hende, anto natuurlijk it's a process, but you have to have something to show for, and that's how ik dus niet. Dus mi un stapje terug, anto mi llega na un publishing agency aquí en Holanda, que llama Amsterdam Publishers, anto lo cual ku nanta hasitaku nanta eta más un samenwerking. Dus it's more like a teamwork. But okay. La pone así, si vos vais via un publisher oficial o traditional, manera nata vista en inglés, nanta take over turcos pe bo, te design di bo cover. Okay. Siendo que de caso aquí, bota tra junto con ejenan, eta más me bota tu más tu services, dus bota tu mele en dien. Anto junto bot nata manera bepaalde marketing strategy, o cover design, and nata bira bo spokesperson para editors na que tipo de cosas assim, zeta más um teamwork. Sim, dus nota que bota sinti que nota in control mas, santo que final product eigenlijk nota reflect local bo idea toda tá, dus botin toque control pa keep it true to yourself, anto beginning, anto motivo pa kiko ba hasiele, no? Preciso. Anto também lo cual que tá hopi importante, benevo também tá true to yourself, sobre hopi via, vou mirar ele do mundo de película também. Uma vez que bota give it away, you lose control, anto na po hasta bisabo bota bo ending, it doesn't fit in the market, so we want you to change the ending so that it would be, more profitable or whatever. Anto bota op een gegeven moment verder, tiki die identidade di bo boekie of di bo producto na ipone asina, na? Of het nou een poem is, of een boek, of een film, of wat dan ook. De bo creation na ipone asina. Yes. Now, but the downside of this is you have to do everything yourself. And so eta un road, eigenlijk almost endless van build your own follower plan. Bo mesa karo mita be api di bo opi bia bosa si bo nota. I'm not that savvy in all the social media things. And I'm like, Carol, please help me. Dus esta mundo hopi moeilijk. Porque para botimbo outro trabalho também. Dus botimbo dedicar hopi tempo na para build the platform, hasibo mes conoci. Anto cara também.
in marketing aspecten na, dus it's an ongoing story. Correcto. Dus, pero mi pabisa ko, mita contento ko, manera que cosa vai a work aqui, anto, mita evitjes, hasi un tiki propaganda toch? Sí, dalbay nos estaba piando dibo creative life, but work, so go ahead. Sí, dus, Oliver en Erica, die bijvoorbeeld também pro meu baby, anto, mi eta echt met bloed, zweet en tranen, mi a logra tresele on the market, anto daarnaast, mi adquiri un novela, pa sobre mi taya tosta, importante pa hene, po get a taste of your work, anto pa wat je net gusto po writing style, dus het is ook persoonlijk. Dus, mi adquiri for my sister, pa, ito ba un giveaway, dus ese ita digital so, anto po bij die bij Amazon, anto po download gewoon par nada, ito un novela kwartiku, anto bota ganun si acquainted com my writing style, anto of dat bij je past, no? Sí. Dus, en ondertussen, met dat sige mi askebi work mi, bijvoorbeeld die tres novel, anto met dat druk bezig sta purbando, atrobe die hangen honorary agent, pa sombra, met dat kere al final, Natayama is traditional publishing, hè, bijvoorbeeld is self-publishing, lo qual eigenlijk maak ik me probeer boekie, met gebruik van zo'n servicebureau, bijvoorbeeld, en dat is traditional publishing, ora kubota ciele, maar maar explicaba probeer dus via een literaire agent, en tu nata take tu cost over, pero ya nata cobra más comisión, momento con coisa daarbij, porque dat más trabajo panang. Dus dus basta mita purba toch die logrele assim, né? Pero mi pone para mim a deadline, così pa bisa fin di aia que mi no ha un literaire agent para mi novela novo. Mita borne hastiele op de self-publishing, dus dan ga ik verder als een author. Anto, het gaat mij, basta finale cuenta en nota pa bira famous and whatever. Eta pa por creación riba mercado. Anto compartivo trabajo con otra gente, anto basta pa hay un TikTok recognition for your work, and because everybody likes that in the end. Of course. Sí. Igual com ideia materializar, não? Passou esse de coisa, me acorda com ora com Oliver e Erica Sally, com uma bestelle boekie, eta coisa com nossa papia, anto inderdaad bijvoorbeeld for my sister. Papi tot aprende, por mijn santo, não está leceta, assim comments, está por trami, pero é outro gevoel, ora que bota wak e bookie, é bookie, it's a physical book, right? Me tocara com uma bij merken vakantie, maar bestelle, então ela chega, então é hoop leuk, ora que bota abre a caixa de Amazon, então me tá saque bookie, então me tá bisa wow, saque de bookie meu mamo reaskibi. Bij beach com ele, então é gevoel que é ideia e trabalho que agora materializar into tangible thing. Dus definitely, me querer com maneira para bisa, if anything, parte te doen fulfillment, e não necessariamente, me também escrever para bira rico, No, si bota un tiki realístico, nou kunnen assim, nunca para mim give up your dreams, anto tabe, net als cultuurschrijver, mi sonho tabe tapa, mi day job, I'm a writer, and that's it. Pero si bota un tiki realístico, eta one in a million kuta, bira manera, this is her debut author, and she became famous overnight. Het is met heel veel hard werken voor wat je llega op een gegeven moment wat logra bo sonho nang anto mi de kere ku de et cosa ki eta mané turco ku tinko sigi manera zador anto ku perseverance anto uiteindelijk wat bij mira ku bo es fruto nandi bo esfuerzo tabay sali na kla anto ku tiki bo tabay logra bo do na epone asira bo goals nang. Juist. Anto so sakita to mane dream anto ik kira to hopi importante manera bota bisa don't let your dream go pero hopi viaja hopi hende tinko bisa minota mesmo creative como mamo he da me gusta skibi pero do mane storia assim né pero me te dispensa no ku
eigenlijk het bom pa gente compreender que not letting go of your dream no me certa algo mane super ultimate and isolated. Dus bambi is een voorbeeld, right? Si na young bala decidi que a film industry na Holanda tá hobby competitive, anto bota bisa okay, minut base sei nunca mais, pero ata bota bezig com esse de outra forma. Dus you can still live that, mane hasi local que bota gosta sem necessariamente é certa mane é único coisa que bota hasi, right? Dus bota escrever book eu aqui, bota hasi ticket de turcos e maneira bota bisa, ja. Ideal tá se bolo por gis hasi dinang, anto hasi le full time, pero you still can have your cake and eat it too, in a way, right? Sì, mi ta eens como, mi ta quer que op een gegeven moment, wat ik começar com um sonho, então, mi ta quer tenho que ver com expectations. Se vos expectations nanta surpassar a realidade, Juist. por três hopi disappointment, então local bota bisa, não vai give up your dream, absolutamente, pero é por vida de uma maneira que você combinar certas coisas. Então, bota bisa, ok, mi sonho estava a estar hoje para mim vira o Steven Spielberg, na moda de papi, mas sim, sim. Bota começa grande, bota young, bota claro. Grande, então isso está perfeitamente bom, então vooral go for it. Pero por gegeven vida está mostrado que no, this is not it's not meant to be or whatever. Então é not een kwestie de give up, é een kwestie de pas aan bo expectativa, né? Então você diz, okay, I'm not gonna hold on to this dream which I know will be able to fulfill and I'm gonna be miserable. But a pas aan bo expectations, né? Então você diz, me também cumpre mi sonho de outra maneira. Então me também assim, você pida coisas que toca do nami é felicidade, então que quando me sentir me satisfied, então que me sentir me fulfilled. Sobre al final del dia, esse é doel de tur, me tá querer de tureno, você sabe que você acaba o dia com gevoel de si. Me tá fulfilled, me tá sentir que me tá bem produtivo, me assim lo qual que me set my mind to do. Então se vou logra esse, ja dan heb je al heel veel bereikt. Me tá querer. No, seguro que sim. E me tawa que sim, no, mais e mais. Agora que for algo que me trago com diferente gente, diferente idade, tá com roupa bia gente tá roupa tá of blanco of preto. Dus gente pensa, tempo me tá young, me tá gusta bailar ballet bijvoorbeeld, me tá bailar super bom, pero depois me não sabe, uma casa, então, sei não tá sexy para dancer or whatever, e mas stop de bailar e não tá baila nunca mais. Se não comete pensa, ok, portava não tá vai end up ding the Nutcracker na New York, pero se não quer men kubo não por baila aqui não, of kubo não por basta portanto on the site doen les pa si man of gewoon hasile pa bo mens pa so bono mens end up bijvoorbeeld doen een les pero just kubota sigi hasi algo dus eta hopi blanco com preto mi ta wake vooral ora ku henda nan ta casa haya you por exemplo ku nan ta lubida e costan ku tata 13 nang joy awo Diego ku Jimena tá chiquito, pero não tá roupa chiquito mais, dus mita queira hora que também botei tiki mais ruim, te ocupo por bisa, ok, mita toma 2 horas, do not disturb, na modo de bisa, anto, bopo vai hasi esse, of course, com baby, bono bobi sele, do not disturb, 2-3 horas. Pero kutah basa ku te importante mi te querer maneira bota bisa para por little life ku ta satisfying para bom mês mi te querer once ku bom mês ta satisfy ku bom mês e bota contento bota vai estral esse de tour outra forma e tour outra coisa ku bota hasi anto te quero não cinco let go tiki di ideology como né é off e porta and também no within reason. Dus, sí, me es todo. Entonces, me quiere estar your life goes in phases. Dus, si viniendo back, si me wax mi vida, bota começar, maar neem je bisa promeer, bota volgens een bepaalde opleiding, hoe zo je dan die realisar coisa. Então, natuurlijk, toerende ta hoop, bota desea toerende pa, e coisa na accept na mind, switch, se não logra, pero
é importante me quiere para boa felicidade, para vou realizar bom mesmo se bom prometo sonho não logra, que there are options. Correto. Vou pôr werk uit, vai na outro sonho, sem give up esse sonho prometo, pero botar cielo, bijvoorbeeld, ja, op kleinere schaal, botar cielo de mais chiquito, maneira costume estar assim, agora que de filmamento, me alogra ganhar costo teórico, me por só minha criatividade e costume estar gostar assim, me tá se ele op schoolse niveau, então toca esse traceme é mesmo ja, gevoel die satisfacción que me lo trabaja si él en Hollywood, na modi papia. Pero como ne, sí. Dus, me te quiere que si vos logra, queda contento con minimalizing costs, anto botar minimalize várias coisas, então assim, botar assim, bobida toch complete. Correto. E dessa maneira, você bisa, não me quer que o hopi ainda está focused on the wrong thing. Parece que passar, por exemplo, como eu tinha gesprek com Dr. Edward Chung também, tá bisa que conselho que por na gente tá, em vez que você focus, mane, você começar a pensar, me vai estudar ekoski, para me end up na NASA ou para me end up na Hollywood, eigenlijk acaba você vai indo com a wrong mindset. Você começar a bisa, me vai estudar film of robotics, of electrical engineering, whatever that may be for you, pa sobra mita hangin leuk. Anto, si basa universe duna, opportunity will come up, pero you gotta be prepared in the sense ko you gotta love what you do first. And the inang mita kira ko hobby hen, de manera po tabi sa expectativa ng uno to hobby halto, pero nanta going ko mindset ka ba ko, hey, si bo, manera po tabi sa, no? Bota hasiele op kleinschalig na school, por ejemplo, pero local que bota end up ta hasi, eigenlijk ta imenso costo que bolo end up ta hasi na studio grande, anywhere else. Eta diz, ja, sowieso resources nanta diferente, ento end product vas a end up on different screens, pero I mean, passion e local que bota hanya leuk, ta kita mesko, so me te quer say definitely Mr. Porta giveaway pa turhende, ko bota skibi pa sobra ko bota hanya skibi leuk, no ko ideia ko bota vai bira next top writer, basta novelist, kultur teenagers to buy, of to basta, no, basta sila sa bata hanya leuk, anto, if it happens ko, bata skibi boeki ko ta hit, awesome, pero no ko essay ta bira bo focus ang teriturkos ko bo hasi inota yega inanang bata get frustrated, basta rin mita kirita defeat the whole purpose of doing what you love. Exactly. Sí. I couldn't have said it better. I mean, no, dat is echt zo. Mita kere ku bota bespar vo mes hopi desilusyon. Si bota hasi costa vo mes. Also, si mita haya mientras ku bota saca a joy for the ecos ku bota haciendo, you can't go wrong. Correcto. Turcos ku llega a hacer que está extra, the bonus. Bota como ne, bota contento kaba con lo cual ku bota haciendo. Dus ja, si ik was weer een hit, me não verwacht, pero toch super awesome. Juist. Então você nota quase de ter momento chiquito, sobre esse nota mensagem em verdade, go for think big and go for the big things, pero não larga esse dira focus de tal maneira como não por relativer, como não por dessa maneira, não logra mi nota desesperar, mi ta pakke a mi ta si 2 passos para trás, mi pakke a mi outra maneira, anto para tocar mi, e você saca, é satisfeito de lo qual que mi está haciendo, anto, si não a logra on a big scale, mi está haciendo on a little scale, anto toca ainda, bota basic está haciendo lo qual que bota gusta, e que bota sentir joy de coisas urbanas, bota vista, si bota viva que bobo visa é desesperação, é frustração que não há algo sonho, ou que você vai ter coisa que você está haciendo, não está nem leuk, mas tampouco. No. Dus, be realistic. Have big dreams, but be realistic. Correcto. Mensaje. E enjoy the process. I mean, imaginabo si from day one, handle bisabo, basa days, film industry no hulang na to hopi chiquito, no hasiele, don't do it, estudia algo otro, but no lo conocebo casa, voorbeeld, right? Dus, I mean, basa ting, ito zona crazy ting ora, pero ting ora tambe, di yung edad hopi young, imita papi sa aki, din Caribe, imita make Maine na Aruba,
na Corsauta, ku hopi biya hindi young tabaya fo pa studia na minha ng generic studies pa sobra ku nanta waro kadrill ku bomesa ta safe, right? Anto pa sobra ora bobisa mi tabay studia filmkunde voorbeeld. Hen tabay bisa ja, pero bota di Aruba, bono tabay end up na Hollywood, pero mino mister studia filmkunde pensando que passou me tá ser solamente como me vai end up na Hollywood, então me tá querer a mentalidade mita wake si ding grupo mas young eta nanta durf un tiki mas social media trobe ta yuta hopi paso nanta wake ku hey hende ta make it on different ways and on different platforms dus se ta doen nang hopi motivação pero ta hopi importante também pa maior nang maestra nang hende ku ta escucha ku pa bota conscious ku no hinka ding mucha young su cabeça ku eta off bota make it big or nothing. There's a lot of in between kuta hopi awesome and fulfilling tambe. Anto inang mita kere ku hena ta end up to make choices ku miedo ku minota bay hasi tal kos pa sobra chances ku mita end up na top ta sina bau ku minota bay ni hasiele anto mita bay end up ta hasi algo safe ku na final de dia nota fulfill me anyway. You know? So aceita awesome perspective também ku yeah, balance anto do what you love first anto go from there pero days quando nós tiki dibo balance I mean bata hasi diferente coisas ng tips ko bolo na persona nang kuta bisa okay mi ka pack up mi sonho back pero mi ta sinti portanto tiki overwhelmed mi ti day job right mi ta kasama mi ti you kiko ta algo ko bolo bisa nang pa llegar na balance ku toch het leuk ik bota enjoy it things to keep in mind coisas não comportabo na foresee kulo por yuda outro hena nang kuta pensando take on that dream again of side passion project, vamos poner así, ¿no? Yeah. A mí te quiero gran parte, es klinkt, het is een cliché, pero toch de planning. Yes. In mi caso, I'm a mother, I'm a wife, I'm a teacher, I'm a writer. Dus mi te quiero que echt een kwestie van plannen. But don't be so hard on yourself. In the zin van si planning takana, jaluna mika sitaja, mat mika sitaja. Un día no alert, no está nada, no está sigue su siguiente día. Entonces, esta atrobe pida di realismo, ta drenta inanang atrobe, pa sombra, mi podrei skibi, bisa 2 semanas pura noche non-stop, anto acaba te pasa 3 semanas como haya chance de skibi, anto sí, cada vez me te viene, ay, conchale, mi maestra, pero bueno, también está de manera, ay, no, de cada ni me word, mi nota by skibi, nunca más. Dus esta perseverance combined with planning, a lot of planning, anto tambe tiki, anto esa que te ves un extraño, pero tiki selfishness, pa sobra bo tempo bloquea, bo tempo eore, anto bisa, this is my time or me time, anto si bo ting familia of gente que depende di bota ponen na cinta, anto bota explica na this is your dreams and this is my dream, I want to fulfill my dream, dus mita pidi, mas kita een uurtje of whatever it may be, kubo pot spend, tabo hobby, kubo passie, tabo por haciele más grande, para respetar esse, anto bota claim a time tambe. Dus ora kuta e momento na, but hende na rondibo, mese tu mele meso na serio ku abo ta tu mele, anto para respetar e momento kuta e momento ba claim pa eta dibo, anto e cosa não tá fácil, é um pouco mais moeilijk mesmo. Mi meta experiencia le pasó maneva bisa mitin 2 chiquito, anto ora kuna taba ta más chiquito, mi taba ta kibi eigenlijk anoche, ora mi cabi ponen andrumi. Anto mi ta sacrificar tempo di bai bebe cos com amiga of distinta com mi casa of the bank wa com película, mi ta sacrifice e tempo een paar keer per week. Sobra, mi ta bisa awo, mi ta bai dedicar mi mes na un cos mi ta gusta, puta
esquibimento. Então, porta aqui kukuta, hobby, pinta, of whatever it may be, pero bota claim e tempo para momento. Então, mita querer que inanan tambe, op een gegeven moment, ora que boha ciele, com bepaalde rotina, e ora hene nangta começa a respeitar o tempo e na tanto não sobra já nessa noite desde não está disponível para sobra está escrevendo bota como é que correcto então tá vira rotina então hene tá bomes tá aquele automatismo então hene na ronde bobo família não of ha quem tá depender de botar mas tá começa a compreender que o momento é tá divo então ja, op een gegeven moment rolt het vanzelf snel. Het komt bij die meer. Dus het is een post. En ja, ik kom mama também ervaren natuurlijk in de maat grande en moet je naar bieren en tabira maar zelfstandig. En toen mita, ja, wat sobra un tiki más tempo. E preocupazione tanta bira di otra manera. Dus bonoting mese duna yulechi, mese kiko, anoche dus boting más tempo para dedicar na bo hobby. Então, ja, maar neem het een beetje te te gusta hati outro coisa erbij, te plannen para por balanceele en te para get it done. Correcto. Y manera de aviso, ¿no? Tu comunicación, pero no solamente comunicación, pero ya, eu também tenho que demonstrar bom mês, passou se o mês não está tomando a sério, então é muito para outro gente não rande para tomar a sério. So like you said, you need to claim it. It's mine, então é seguramente de duas bandas que a mim também respeitar o tempo e que a minha plan of pôr banda para mim mês, então fazer uso de gel, maneira que minha plan of pensa para fazer uso de gel e assim outra gente não também tá lá que that passionate work, então em verdade como se tomar a sério, pessoa é mês tá tomando a sério, klopt, me tá full me ins com esse também. Deze een última pergunta na begin para mencionar para biba diferente caminda. Obviously nós está very multicultural. Nós amazing, very blended. Anto turumang nasa diferente caminda. Family. Pero conta-nos também com essa bota sinti te ajudar também experiência nang ino kubo a makme assim no hopi diferente gente cultura lugar nang com esse te ajudava também kubo criatividade I mean of course ao dia de internet bo subi Google com Equador zit right voorbeeld right com Venezuela zit right Trinidad and Tobago noem maar op pero die a make me anto a experience is sei como te sinto que sei te ajudava também on that creative aspect. Sí, para mí es un source of creativity. Me estava blessed por Facebook, me abiva, ma bisa prome, me não sabia, ma abiva na diferente país, pero não sabia hobby também, e nós viajando hobby ainda, já me casa mexicano, então é mesmo como bisa smaak die viaja ku ami sempre estava assistindo. Foi tempo que nós estava estudando. Ami ku neta subi bus aqui na Europa, então nós está assistindo hoppen, basta, então bota ku bota backpack riba bolomba, então bota vai de stuff para outro. Começa tempo como estudante, bota 5 horas de bus por dia e cada boneca. Pero gevoel die spirit of adventure, get to know the world and travel, esse sempre aquela de mim, então ela ajuda-me a botar visa, botar conhecer diferente gente, conhecer cultura, então ora que me tá purba de put uit die recuerdos nang então botar mas que ku setting sabe voorbeeld maar je die bij in het verleden nós bij Azië então nós bij Mumbai cultura tipo de país nang Popo bisa bota wak nang riba postcard of de película, pero a real experience ora bota nana está completamente diferente. Correcto. It senses nang the smells and the colors and the people and the noises and everything. Anto bota amian bota purva di integrar experiencia nang mita purva di presa nang back den mi novels nang
aunque ku nota per se ku mi personaje está na India, pero mi ta purba di hanya essences nan ku mi asinti e nanan back pa mi tres nan ding e buki. Correcto. Ding Oliver and Erica, me visto the hero of my story, the guy in pursuit of the love of his life, and eta met a viaja heel Europa, and e kosan ko eta magnet, ta kosan ko ami ta me magnet, and e kosan ko amira, ta kosan ko ami amira, dus mi fora 13 experience nena, and hinta na back to novel. Also ja, als je nou has die experience nota exactamente mesmo course, está vergelijkbaar. Dus correcto. Dus niet dat hoop die traveling experience na para mí has die enriquece verhaal. Aí pone assim. No, mi tahan yele super maneira bota bisa ding Oliver and Erica tambe. Ora ku bota lesa, bota Cynthia sei tambe, no? Bota Cynthia setting, ora ku nanta young, nanta na Amerika, right? Anto ku nanta papia di bijvoorbeeld na família nan ku na Hollanda e tanta anto kon bota describe e diferença, right? Ding locations bota ma que me bota na Amerika, bota kon bida na Amerika ta ongeveer ja diferente caminda. Pero tambe bota kon bida na Hollanda ta ku pora echt draw a distinction anto explain it ko while mita lesa mi por sinti ko mane okay mita kinang anto Jane sabay otro un caminda e bota sinti e sei tambe ko bota switch e mita kere ko if anything nos meseta maneira bota bisa nos ta hopi fortuna nos ta tem opportunities tang pero tambe maneira bota bisa man, taking the step, anto si bating ko ta just 5 horas de bus, right? Anto sinti full uncomfortable. If you can do it, anto voral si bo kiara grow bo mente, manera ba tabi sa bo senses nang awaken nang na kos nang nobo, take that chance if you get it. Take that opportunity, mit siguro. Sim. Nou, Annie, si un coach voor mij dat purba die promote na voor mijn leerlingen na school. Travel as much as you can. Mi te quiere que tienes un valor que tinta en clase, entonces la cosa de boogie, si vos experience a cosa en real life, y como más bonita, que vos pago, si vos tienes means nan, para vos pago un coffer, entonces para vos verkennen de wereld, entonces vos tinha, conocer el mundo, papel con gente diferente, practicar vos español, o inglés, o alemán, o francés, o whatever, o si vos no dominele, sinha un idioma nuevo, todo tipo de cosas, life experiences, más que vos no de ninguna profesión creativa, no te ayudaba del futuro de diferente manera. Mi tahanele está gewoon está enrichful life on so many levels. Dus, sempre me avisa mi alumno nan, por estágio a fo anto 13 bo experience dan back junto con vos, anto no solamente para vos community, pero gewoon para vos mes, para vos vida personal, anto het is nanene te bisa letterlijk als je naar Hollanda een wereld gaat voor je open, letterlijk, ora ku bota vaya fo, anto bota mira con otro gente que viva, anto de momento también bota tinha apreciar más chico botín, bota tinha no ocupa vai comparar lo cual que botín continuamente con otro camina, pero bota vira más aware of your privileges, pero también of your needs, anto botín un point of comparison para bo forma bo opinión correctamente sin copy other people's opinions. Yes. Asali by mundo y mira con mundo ta y bopo bini back and to form your own opinion of your lifestyle or the place where you live or whatever it may be. Entonces mi te quiere que esta una experiencia gewoon sumamente importante si vos tiene oportunidad de viajar, conocer el mundo. Entonces hoy en día la ganosta sincero está un bueno, tiene servir sempre bula first class or whatever. No, pensei. Dus botin é oportunidade de pagar mas backpack and botin par de sturdy sneakers on your feet, you can get very far and enrich your life. Yes.
Days, hoppy, thank you for this conversation. Of ja, vamos poner assim, this public conversation, right? Com outro gente não por escuta também. Tiki dibo, me tá leuk também. Sa kita ja, eta guest, maneira me avisa na começamento, persona mais close to me, persona mais íntimo, também vamos é grande. Dus me tá leuk também para por compartilhar isso aqui. Ja, hopefully, bastante diferente coisas com nossa conversa, para motivar e encourage outro gente também para try new things, para try old things again, and to just go for it, and to tá okay with the process e just be happy with it. There's Enjoy anything, the process. yes, enjoy the process. There's anything else que eu quero share, que o oyente não e pessoa não que está bezig te volg e show aqui, prometo que nos close off. Is there anything else you want to leave us with? No, ya, mi te quiere, antes conseguir un costo una pizza antes, love each other. Sí. Paso, mi te quiere que de cualquier conversación que vos tienes, cualquier interview que vos haces, al final de la cuenta es un message of love. Entonces, si vos estima, vos vizinha, vos rumán, vos tata, vos mama, vos colega, vos prójimo, of verschillende levels, of course. Pero as love makes the world go round, entonces evita hopi problema. Dus estima otro, entonces no olvida de estima vos mismo. Mi te quiere mensaje como que laga gente cune. Yes. Entonces, mi que llamaba un más danci nesta boa invitação. Entonces, com braça grande desde Holanda, Pablo. Thank you so much. Dank je na toergende ku volgende episode aqui. Dia mais, dank je pa volg sincerely Carolina. Dia mais, happy Monday, happy new week. Maneira que nós acaba de escutar. Tip for this week: love everyone, but love yourself first. Make good choices. Come from a place of goodness, right? Place of love. Dia mais, me carabisa danke na Sopi Mix Studio para allow a platform aqui que nós por conversar to have these conversations with each other. Danke na Subway e Swing Masters. E of course, na sponsors nang always Lenny Boutique e Pro Frame. We will be back next week in Oslo Papia ku Jasmira over the personal finances nang, pero também com importante financial literacy ta. So yes, stay tuned in. E corda que amanhã nós também saca nos winner de nós always giveaway. So se ainda não a comment com a bota pensa que nós por end period poverty, you can still do this. Pa assim amanhã nós por saca nos winner dia 10 de Augustus. So stay pending. Thank you so much. This was Sincerely Carolina, and I will see you next week. Bye.